Hvala. Ajmo mjesto. Da vide na brzinu. Da vidimo šta ljudi misle, to je novo. Partizanskog odjela pod komandom Veljka Lukića Kurjaka i prvi bataljon drugi vojvođanske brigade oslobodili su stari Gnjević sa rudnikom uglja, važno ustaško uporište ozloglašenog Stjepana Smodiša i time prekinuli ustaški teror nad dnevnim stanovništvom ovih krajeva. Dakle, 16. jun je dan oslobođenja Ugljevika. Tim povodom je i organizovana večerašnja svečana akademija. Nije potrebno puno govoriti o fašističkom pokretu koji je u periodu u kome je nastao, pa i kasnije šta je učinio i šta je proizveo. Pokret koji je zasnovan bio na krvnoj jednakosti, na jednakosti koja je teror bio metod borbe, na sputavanju svake razlike među ljudima, počev i vjerske i svih ostalih, morao je proizvesti otpor. Otpor prema njemu bilo je i djelovanje SUBNOR-a, odnosno svih ljudi koji su se suprotstavili tom, kao i ljudi sa područja naše opštine. SUBNOR-a, poštovani antifašisti, dame i gospodo. U ime Skupštine SUBNOR-a Ugljevik, iskrena dobrodošlica i zahvalnost što ste danas ovdje i što ste odazvali našem pozivu da zajednički obilježimo ovaj za grad Ugljevik istorijski datum, 16. juni 1943. godini, dan kada je današnji stari Ugljevik, a u to vrijeme Ugljevik kolona, prvi put oslobođen od Smodišovih ustaša. Posebno zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti predsjednika Skupštine opštine Ugljevik, gospodina Đoku Simića, kao i delegaciju SUBNOR-a opštine Srebrenik, delegaciju SUBNOR-a opštine Bijeljna, kao i delegaciju Udruženja građana Cinja i Udruženja građana Ugljevik kolona BB, kao suorganizator ove manifestacije. Pozdravljam delegaciju političkih partija koje su također danas položili cvijeće na spomenik odslovnih plavih boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Samo u periodu mart-juni 1942. godine pokazaličeno oko 130 Srba na ovom području. Cjelokupno rudarsko naselje je obično oko 250 legionara sa istorijnim odeljenjima na željezničkoj stanici 19. današnji model, Suhom polju i Jamanuši. Poštovani borci, učesnici NOR-a, poštovani antifašisti, dame i gospodo. Danas, nakon 68 godina od dana oslobođenja Ugljevika i 66 godina od oslobođenja od fašizma, najvećeg zla koje je zadesilo svijet u 20. vijeku, položili smo vijence i cvijeće pred obilježjem gdje se u zajedničkoj kosturnici nalazi 57 nepoznatih boraca
uglavnom i Boveđana, poginulih na ovim prostorima. Odajući dužno, iskreno poštovanje prema njihovim žrtvama, mi smo svoje osjećanje iskazali i prema svim onim palim i neumornim herojima koji se borili za najveće i najčasnije vrijednosti, borili se za slobodu, borili se protiv fašizma. I sve se stopi u zov, u kriv, prigušen, daleko tuđ, a znan, za nove dane, da svima svane, da naše staze pošteni gaze, da više nema groba do groba, ni gladi pokraj kućnoga plota, da nema tame, da nema roba i da je toplo od života, u cevi ljubav, mržnju i jed, napred, napred. Rođena zemlja, jesi li znala? Tu je poginuo bataljon ceo. Crvena krv je procvetala kroz snežni pokrov, hladan i bel. Noću je i to zaveo vetar, ipak na jugu vojska korača, pao je 14. kilometar, al nikad neće Kadinjača.